i juga Srbije. A sada igre iz Timoka, ponovo Sveti Sava, Eleonora. Tu su momci, tu su devojke, vrlo zanimljive igre, Timok Jaka i mnoge druge zanimljivosti. Uživajte!
sam rekao, igre iz Timoka, znači granica Srbije i Bugarske. Zamislite visoke planine, Stara planina, Suva planina, hladno vreme, nose se vuneni kožusi i šubare i momci čobani koji čuvaju stoku sa štapovima se nadmeću što jedno između drugog, što za devojke. Tako da, izuzetno zanimljiva igra.